Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di naman nga tan tinagturturugan day jay ahwaning. Naturog siguro man ang iti inuman. Iso asaan ang nagawid iti rabi. Ante Vivian. Ante. Ay nawaw. Apay ka di, David ka na kan. Nyangkel Juaning. Apay ni Uncle Mau. Nakaturog iti igit ti kalsada gapo iti bartek na, ante. Naimbaga, ta saan natuluyan. At na nakakita ken ko na, iso ngayon tulod da adagos iti klinik. Natuluyan. Isumat ti konada. Anyat na pasamak aya. Basta nakita da kano iti igit ti kalsada. Kadwa anak mga ruganakan. Kaya't ko makita ni Uncle Mau. Kumusta nga Ante Vivian? Nakapagsarita kayo kadi kanya Uncle Juaning? Ay, saan nga rod ka nakan? Di namat song batan dagiti sa ludsod ko. Amangan mo't no... Ay nawa, di ka man agpanunot iti negatibo ka anakan. Mapan mo ki di alaan ti gamit ni Uncle Mo. Taagawid tayo ni inton madamdama. Kasano nga yan tay, no tigayam ulo ni Uncle Juaning kinapektaran. Kat agmauyong mutan. Iso asaan na kayo asungsung batan. Aguray dayta nga Uncle Mo. Makaawid tayo lang talaga pagsasawak dayta. Talaga ang nagtangken ti ulo dayta tao. Naimbaglaan tanabiyag ka pa'y si Kawaneng. Oh, mangan ka. Mangan ka tapno adda pamigsam amang dengeg iti ibagakken ka. Ay lawaw, talaga ang makaungitan di bakit ka. Apay aday ka sumungbat. No di mo ka ba ilang timang isubaw, agnga nga ka ta isubuan ka. Amo ka unan at irumbang aramida, tapno sa anak ang masermonan. Narigatan ti kastaw. Sigurado makalawas man na sermon no ko ah. Na, sumungbat ka ah. Saan ka mat nga umal ka? Ay nawa. Di mo ibagang agmauyong kanwaneng. Agkat-katawa ka, kat-awan mat nakakatkatawa. Andak mat gaya man dito balay ka. Kebes pa rito nga. Nabating sama din kinagay naman ba? Di nakman but-but nga na eh. Anya ti bagaman ti Vivian? Mabalin ka di asikapay laang timang bantay ka ni Uncle Mo kaanakan. Dahil talang ti paramid mo, antay. Ay nawaw. Apay nga yan, tay. Agkat-katawa mo't ni Uncle Juaning nga awan makagapaw. Daita nga ron ti parikot ko kaanakan. Kasano no agbagtit mo ni Uncle Mo. Amang ano ada na kay tugtugan na saan tay nga amo. Kasano kat agbarbartek lang ti amo na, antay. No di mngeg ko mga men, kat binawasan na ti panagbarbartek na, saan siguro akas ta tinapasamak ken kuana. Ang anya nga ron ti maramidan tayo kat nalpasan. Saan tayo nga amo no anya ti husto na pasamak kanya Uncle. Sika magayam bibian anak ko. Anya ti masapul mo. Ada parikot ko nanang. Ay nawaw. Anya dayta anak ko. Ay, agbagtit samatan nila kay kunanang. Kasano ba tanay bagam tikas na anak ko? Agkat katawang agmaymay sa nanang. Anya, gapoy ti kaiinom na. Nadadail samatan ti utak na nanang. Ay sus, makapadanag ka mo anak ko.
Day tatipod no nanang. No kasta kasarsaritak. Saan mata sumungbat? Amangan no. Adalaang naunag apang panunutan na, anak ko. Agbal lalakit din day jay nanang. Saanan anormal tikas jay ang mapaspasamak. Sa dino tinagapwa, maribibyan. Iti ayan ni nanang, maritonyang. Agmauyong san nila kay kumare. Ay nawaw, kasanumat anay bagam nga agmauyong nila kay mo, maray. Wan atag katawa amay may sana. No daduma, adapay kasarsarita na iti sirok ti mangga. Ay nawaw, delikado daytan, maray. Day tangarod ti pakadanagak, mare. Naimbag ko tadda ni David akadwami ija balay. Ati Vivian, Uncle mo na yun. Ano ni uncle mo? Diyak mo na siputan no sa dino tinagturungan na ante. Agao aklaan ko may tikanan na. Ijag subli akit salas, awan mo tan. Anya? Ay, agpakada akon marito niyang. Nasken asapulan mi ti asawak. Ada akaw. Ay, nawaw. Sa dino tinapnapanam si kawaneng. Ataw ti indala kasi dahin tayo. Ilutom ta, mabisina ka. Nangalaam iti day ta manok. Awan ba't titarakan tayo a manok? Ilutom kay dahin ta mga tayo. Ay, nawaneng. Nasken samet tan nga ipa-check up ka. Ipa-check up. Ito nagapaw. Awan sakit ka. Awan. Saanen anormal ti kastang aramida, ma? David! Awan ni David, napan na kasinapol. Saan pa'y nagsubli? Sa dino nga min tinapnapanam aya. Naglisi ka nga rodan. Kasi akong timang iluto, iti manok kinyawit ka. Ay na, agmauyong atalagan. Diyak mo't mabiro ka ni uncle. Simang petan ni uncle mo kaanakan. Sa dino tinagnaan na, ante. Ay, jakam mo. Iti malikudan ti balay tinagapuan na. Ada nga rod inyawid na amanok. Manok? Nangala namot nga iti manok, ante. Manok siguro ti kaaruba Ay, ipa-check up mo niyang ka, ante. Awan ka no nga rod sakit na. Kasano no agkaro, kat dakas tun ti aramidan na. Nariga at no da maperwisyo akalugaran tayo. Gapoy ti kastangar aramidan niyang ka. Sikapay lang ti makaamukan ni uncle mo, David kaanakan. At dabiit papanak. Apay nga yan, te. Nakabut-butang mag. Ay nawaw. Anya ti pagbutngam? Kasano no dangranak ni uncle no awan kayo. San mat siguro. Mapanak lang agsaludsod no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agawa nga rod ante. Wan ka di. Bantayam anaimbag ni uncle mo, tama nga nurumuarto manan. Wanan te. Bantayak analaing tapno sana mapan iti solar ti karuba. Nakababain mag. No ipilit na ti rumuar, igalot mo kideng. Ay nawaw. Abang ano sakti dalugan na ante. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, dakdakkel ka ngam ni uncle mo. Kabaalam at tenglen, no bilang laan. Kate, kumusta ti asawa ang bibian anak ko? Agmauyong san talaga nanang. Ay ka ipa-check up mo ada kusin sakbay nga kumaraw. Ada nga rod inyawid na amanok nanang. Manok, nagalaan na iti manok. Kaawam met ti manok atarakan niyo anak ko. Manok siguro ti kaaruba nanang. Inluto na pa'y nga rod. Apay matadi mo linapdan ngay anak ko. Mabutel nga rod nanang. Sabali nga min ti panagkit-kita na kanyak. Kat, anya nga rodin ti plano mita. Anya nga tanong iparehab ko nanang. Ipa-check up mo pa tapno makasigurado tayo. Saan tayo ba't nga mo? Noon niya ti diferensya na anak ko. Nay, nagpartak kan ang magna, David. Kasla adakam kamatam.
Amangan ket din uli mablabas ni Uncle Juaning dito ayan niyaw, antito niyang. Awan mo tinakita, apay, rimwar manen aya. Wan nga rod, ante. Jak manin ammo no sa dino tinagturungan na. Makaungat lakit din Auntie Vivian no kastilang. Ay nawaw, saanin anasaya at tikas ta mapaspasamak. Wan nga rod, ante. Agbutang to dagiti tattao kan Uncle ka, ta agmauyong matay. Ay, anyat na pasamakin ko na aya. Kalaat matlatan na nagkasta. Nangrugi man, di nakita da anak katurog iti igit ti kalsada. Plano pa nga rod niya ante kasermonan. Ngam saanan ang napasamak da ita. Tag mauyong matan idinagawid kami. Amangan no adda ti bato anak ay tugtugan na dita. Pilitam ni Antem ta ipacheck up yung laangan. Narigat ti kasta, David. Ni matwaning ti sumungat. Kan adda binagkat na anak kasako. Anyangay nga taday chay. Nay, agturong pa yan dito ayan ko. Ay, nas ka naglamangak tapno saan na ka makita. Na, burasan na matang ti papaya iti paraangan me. Ay sus, ang mga no ibusanan. Pare Juaneng, mangibati ka kumamot iti bunga ti papaya tapno addamot maramanan me. Kasayam laang Sino ka? Na, talaga ka de asaan na ka mailasin, pare? Saan ka nga amaw? Sino ka ya? Ay nawaw, agbagtitsan na talaga na ito a tao. Sa dino ti ayan ni uncle mo, David Kanakan. Aday ti silidyo, ante. Kasangsangpet na itay. No kasta, rimwar manan? Wan, ante. Iso tinangyawid ka dagi tinatangkan prutas nga day ti kusina. Ay nawaw, sa dino manan tinangalaan na. Tinakaw na Anya? Isumat ti istorya dagi ti kalugaran tayo ang nagdamaga kitay. Agraman papaya daan ti tunyang. Diyak lang nagsasawita ita amangan no siyak ti kabilan na. Ay, una yan ti kastoya mapaspasamak. Agbuteng pa yan nagitidad duma akabaranggayan tayo kenkwana, antay. Ipa-check up yung latan, antay. Sa dino ti papanam na naruseng. Ite ayan da, Vivian, tunyang. Ay na, ipacheck up yung arudan ni pare Juaneng. Wan, iso ti plano may. Ay, wan nasaysaya at pay. Ngamen, binuras na ti papaya iti paraangan me, di kalman. Anya? Lapdak kumangam, saan kun nga entuloy, ta mga numakaungat, kat anyan tupay ti aramidan na kanyak. Sapay, kasla agbagtit at talaga, nana. Ay na, day tatiga na na iti kaiinom na. Ang mga no addamot ti bato, anak kaitugtugan na dita, nana. Day tangaraw tunyang. Uray siyak, madanagan akmatan. Agbati ka manan dito'y balay, David Kanakan. Sa tino ti papanaman, te. Siyaklatan ti mapan. Dakayon ti agbate dito balay. Siya kun timapan. Ay nawaw, nakabutbutan niya Uncle Juaning. Sa bali ti marangkita na kanya kitay. Isu nga rod amapanak iti ayan da uncle mo Gerald. Tamapan ko kasarita. Ano mabalin? Itulod tayo iji sentro. Ta ipa-check up tayo ni uncle mo. No kasta nga ron, igalot tayo niya Uncle, antay. Amangan ket dinudyak mapuutan ket rumwarto manan. Ay wun nga agpaisoan niya. Ang mga no aglibas man no awanak. Mapan mo nga rod alaan ti tali. Ta igalot ta. Ay, pangasim David. Sana mabalin Uncle Juaning. Ikatam ti tali iti imakin sakak. Saan nga ron da mabalin? Nasken amay pa-check up kayon. Saan agbat nga agbagtay? Amuyo kadit inararamid jo iti kalabas, Uncle. Malagip yo kadit manok. Nateng ken prutas ti karuba anapan yo tinaktakaw. Saan agbat nga min nga agbagtay?
Drama lang dayjay kaanakan. Tapno saan nakasermonan niya ang time. Kintapno nalakalang tagdiskitar itinaimas asidain tayaw. No kasta, agin babagtit ka lang, Uncle? Why? Di may bagbaga kanyan, Tim, Sikrito talaan. Sana mabalin, Nas ka na maamuan niya, Auntie Vivian, itamot lang. Sa tinungay, ti papalam ka, anakan. Ay, agsubli ka nito, oy! Naimbagtad da kayon, Lola Roseng. Da kayo pa lang ti makaamukan ang kalwaneng. Sa dino ti papanam. Sumurtak ka niyan ti Vivian. Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanaw no ikamat ni Uncle mo ti bunang kanyak. Di kay madanagan, Lola. Saan apod nung agbagtit ni Uncle ko? Agin-agin laeng. Anya? Agin babagtit. Tapno saan na sermonan niya, ante. Ken tapno maaramid na ti kayat na. Ay naglukon day tatao. Asino kay tikadwa ni Uncle mo ijay balay kaanakan? Anda ni Lola akadwana, ante. Napatagti ibagak ka na kayo. Iso asimurutak. Ay nawaw, ibagamon no anya day ta kaanakan. Saan apod nung agbagtit niya, Uncle? Anya, kat numadlaw mat nga agmauyungan. Agin-agin laeng, tapno saan nyo asermonan. Ken tapno maaramid na ti kayat na, ante. Iso amis mo tinang ibaga kanyak. Talaga amat dayjay at tao Saanan ang masapol nga ipacheck up tayo ni Uncle. Tadrama na lagayam na jay. Tibok ko ba ibatam? Kurang pa'y dayta. Ay, sorry nga minin, Nakababain ka, Waneng. Nakababain, tikas ta nga aramid mo. Amom ka de, aga po iti dayta, kat kabutang da ka, dagiti ka barangayan tayo. Part of the plan nga ron na niya, bakit? Di na ka din sermonan, Part of the plan, alaw-lawatom dita. Pang-aasim, bakit? Ibatan lang ka. Ay, saan? Ipabalod ka talaga. Apay nga, bakit? Masan ka kanikanyak, Asino ti mapan mubut-but ngan? Di ka lamabain ka dagiti ka aruba. Amok nga minasermonan na kisuan aramid ko di kasjay. Sa may sa adumot ti mayaw awid ko amakan di ti balay. Nangrugi idi agin babagtitak. Ay na, saan mo ka di ama-appreciate na gitay, bakit? Di ka agsardang, Pangasim ka di, bakit? Di nagpaibalaw. Tulungan nak David. Bagkaton ta ni Uncle mo, ta itulod tayo di police station. Ijayan nga agpalawag, tiloko. Ay, wow! Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Gaputa dayta, kat panangisakit daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangka dry aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang
Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, di ka moten malmalpas amangan friendship. Amom, Altea. Nag-sweet na talaga ni Rico kanya. Kasanumat ana ibagam ti kasta, friend? When taam mo na ti agap date no kasta nga da papanan na. Saan la ang aday ta, friend? Kanayon pa nga agay love you kanya. Day talaang? Saan na amin ang lalaki katkas kini Rico anya? Ay na friend, tapno ibagakken ka. Saan nga amin aswait kat matinaw? Sa bali ni Rico, Altea. Si kakit di ma? Kita ada man ang ti-send na aladawan na. Ada pa'y I love you na. Para picture laang, sweet adagusan. Anda pa may kanya Anton ita, nanang. Ay nawaw. Sa dino manan, Rico anak ko. Papan kami man makidjaming. Kasangay kami timay sa agayami. Kahit napagsasaritaan mi nga out of town kami. Anya, imbiskit di nga trabaho ka. Makipurdi ato may busan ti kwartak. Dapat mo't bas si tarabati. Kastala ka na yun, Enrico. Awan ti planom iti biyag mo. Awan gayam. No, umay tinobiyak diti balay. Iba gayo nga danapatag nga si Kaswa kay Manila. Kairaman pa yan iti kalukwam. Basta. Arami din yung latan ti ipaparamid ko. Tapno awan parikot, nanang. Ay nawaw. Nakasagana ka ka din, pare Rico. Itay pare ang taon. Ala, agrubat ta karuda na. Agur orayan nagitiga kayem tayo di sentro. Mabitlang ta agap day takpay tinobyak pare. Ay nawaw, nuapay ngamin nandi mo'y naramin day ta itay. Umiisip ka pare, ta ag-selfie ta. Tapno adam ay send ko kenkwana. Sika ngamin timbaga kakadwak. Anya, di mo ibaga anagulbud ka manan itinobyam. Kapilitan na pare. Naibagag ang birthday celebration ti papananta, sigurado nga ado ti sarudsud na. Anya nga ron, ti imbagam kenkwana. Eh, siyempre, imbagak nga danapatag nga lakad tayo di Manila. Nagringatan di kasta pare. Di ka kadi mananagan pare. Saan ka may raman? Tamok ti aramidat. Alam, umisam ka na. Tapno, gwapo tayo ti picture nga send ko kenkwana. Cellphone mo manantig igamam, pare Rico. Ag-update ako muna itinobyak, pare. Narigatan. Luapay ngamin, at iba'y magatipod no kenkwana. Ay nawaw, saan nga ro da mabalin, pare? Kasano nga ro da ma-enjoy mo ti outing tayo? O kasta nga adda pang panunutan. Sige ba? Pare, among matinobyak, street to na jay. Wala. Saan ba ta nasayaan? Nagulbud ka, pare. Dito ka pa lang, pare, ha? Ag-video call kami ka, no? Ag-subliak pa iti silid tayo. No, maamuan ni Tessa day tangar aramidem. Sigurado nga agungat na dyan. Kung di-update ka kenkwana ng inuulpod matgayam amin. Tangiwat mo, pare. Ang mga nadamakang katipulong na kenkwana. Kumusta ka, Enrico? Nasaya at latamot, Tessa. Sika nga eh. Kumusta ti trabaho? Nasaya at mat. Kumusta nga itinlakad mo dita Manila? Saan tayo Jordan Alpas? Ituloy mi ka ni Anton, inton bigat. Nakitam ka ni, nagti-insent ko, aladawan bikan ka? Wan, nakita. Saan mat amasapol nga ag-send ka iti picture yo? Adamat pa nagtalag ko kan ka? May mayat latamot, nag-sendak iti picture, tapno makitam. Okay, sikat ti makaam mo. Ngala, agpakadak nga rodan, tadapay napatag nga ramidan mi. Okay, agan-anad ka dita ah. I love you, Tessa. I love you too.
Mayat man ang tiisam ti best friend ko Wan tanag-update man ng tinobyo. Sweet talaga si ka. Pudno nga tamat laang, dagit ibagbaga na ken ka? Iti anya ko maaga po nga gulbod kanyak, Althea friend. Kita amday ito aladawan, friend. Ha? Kaipopos lang ti maysa kadagiti gayem na itay. Adapay ti kadwa na babae. Amangan no throwback picture laang data, friend. 2 hours ago mat. Amangan mat no outing tinapananda. Saan apod no nga adain lakad da iti Manila? Saan mat siguro? Ay na friend, ita apanawan, uso ti kasta. Sweet da. Ammo da ti ag-update, ngam agul-ulbud da mat gayam. Iso asika, di ka agpalpalo ko, friend. Anyang amiran tinagan ti kasinsin ni Rema, akadwa na pare Anton. Ni Hana? Hana ka di tinagan na pare. Napintas kan sexy si ka. Ay nawaw, di ka agararamid pare. Ket po naman, sapay nagpudaw. Ay na pare Rico, at danubya moon. Di bali anta, di nang tumamuan pare. Anya, ulbudam lang arudan, lukwampay. Saan ko matalokkoen, pare? At nga rod ti kayat mo asaway, nayunam lahay. Oh, naalam, pare. Agsarling ka man, pare. Hintun kuhan, mamuan ni Tessa. Hindi na mamuan, no di may baga kain kuhan na, pare. Oh, iyam amunak man ket di tida dya babae. Si kapay lang, ba't nga danubya na ti kasta, pare. Ay, nawaw. Bigbigatan ang nakaisam ka dita, friend. Asino mat nga mintisaan amaragsakan iti nobyo akas ka ni Rico, friend. Kita nag-update manan. Nan, kita akman? Oh, aday ta. Gwapo, saan ka di? Agure ka. Familiar kanyak ti background Ha? Anyat kayat mo asawan, friend? Aywan, malagip kon. Saan mo't nga ijay Manila dayta, friend? Ha? Saan a Manila dayta, kunak? Anya nga rod? Kat no ijay La Union dayta, friend. Amangan mo't no ijay La Union gayam tinapanandari ko, kat nagulbud laang ken ka. Anya? Kaano pa'y ang nagbalin a Manila ti La Union? No kasta? Nagulbud gayam ni Rico kanyak? Sana pudno ngay dyan Manila tinapananda? Nalabit akasta, friend. Agtugaw ka pa, te, sa balasang kaw. Agyaman nak, Antikora. Ay, anya nga ti masapul mo, balasang kaw. Saludsudat ko man, no, sa dino tinapanan ni Rico, Antikora. Di ko nadamot kanyak kat ag-update kanukan ka. Saan na nga inbagakan ka? Manila ka no tinapananda ka ni Anton. Tada na patag nga si kasunda. Ngam, kalpasan ang makitak dagi je post dagi tigagayam na. At apak nga mga no nagulbod ti anak yu kanyak, anti. Kwa, ibagayo ko matipod no kanyak, Antikora. Ang mga nululbodan nakgayam ni Rico. Ay, ibaga akong tipod no kan ka. Tauray siyak. Jakmat kanunungan ti kasta nga aramidan ti anak ko. Jak magustuhan ti panagululbod na. Ha? Anya ti kayat ti asawan, anti? Saan nga ijay Manila tinapananda? Ijay La Union, balasang kaw. Anya? Ada kano outing da, takasangay ti gayam na. Anya? Okat, kumusta nga itinapanam, Tessa, my friend? Amom, friend. Masurunak iti nobyok. Ay nawaw, apay mo't, friend? Naglaing nga gulbod ti loko. Kundi update kanyak. Ulbod mat gayam. Husto ti amom, friend. Ijay La Union tinapananda. Saan nga ijay Manila? Kunak tumat, friend. Uto-uto ak tumat ngamin. Saan ka di ngayon bagakken ka? Asaan aga puta ka na yun nga ag-update tinobyo kat matinumat. Agsaga na day jay ari ko into nagawid.
Agasa man day tapa ng lukluko na kanyak. Isu nga rod ajak pa'y kaya ti makirelasyon taado ti kas ka ni Rico. Kundi update ngam inuulbud mat. Ay nawaw. Ni Rico samot day ta nagchat ken ka friend. Iso talaga, friend. Adamanen update na. Nag-send pa iti picture. Jakon replyan. Oho, kun kunam laang mananday ta friend. Inton madamdama, okay kayo manan. Anya laang mat ngamin dya ibaga na kanyak tipod, no? Narigat aya day jay. Mabutang siguro ano, di mo palubusan, friend. Lukas tamat laang nga ululbudan na. Saan lat ako man ngagap update, ah? Kunak no sweet kanyak. Kaslasaan mat gayam, friend. Ay na, marurudak ka talaga, hindi ka kasta klasin ti tao. Nasaya at magtanagawid kan, Rico. Amo yun na nang agda na mamok ka sexy kan napintas iti outing mi. Hana tinagan na nang. Ay dawaw, agsardan ka man si ka, Rico. At dan nobyam, gamkasta pa'y laang ti ka panunutam. Di bali ta saan kami pa imata nagkalay sa kentesa? Imay ni Tessa dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Anya ti may na baga? Sinaludsod na ka. Okay, inarami jo kalimot lang, tibilin ko kada kayo na nang. Imbaga kon, tipudnukin kwa na. Anya? Ay, unay kay matananang. Useless, ti update mo kan kwa na, ta inuulbod mo tamen. Kas jay ay ati ag-update iti nobya. Agyaman ket diya, taamok ti ag-update. Sana kasi tinaduma dita. Ay nawaw, no inuulbod mo't laang nga update. Uray saanan, anak ko. Itaman pa'y adi mo sungbatan ti awag ti nobyong, friend. Confirmed, friend. Ay nawaw. Anya ti confirm? Ulbod day dya, Rico. Nakasaritak ti gayam na itay. Agasam ngay, tada ka no pa'y nakurso na daan na iti outing da. No kasta. Outing tinapananda, friend. Ay, talaga nga inuulbod ti update day dya tao. Kasano nga inuumay dito'y boarding house ta? Umay pa-i-break kumatlangan. Ne, saan kayo pa'y matanagsarita, friend? Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi, friend. Kundi update, ulbod mat gayam. Ita, mamatikan kanyak, friend. Saan ngamin nga amin nga agap update kat matino? Jay daduma, inuulbod. Ay na, talaga nga agburak ti darak. Sapa ipanpanakil ko as sweet day jay Rico. Apay akas tatilang nga, Rico. Saan mat nga minan nga reply ni Tessa kanyak na nang. Nauma siguro kan ka na. Ay nawaw, sana mabalin na nang. Ulbod kan tuma nga men. Anya nga ruptira minak. Isaganam tabagim tamangan no i-break na kan. Anya ti kunam kanyak idi na minsan. Di balay ta saan kay pa'y matalagkalay sa akin ni Tessa. Ita, mabuting ka nga i-break na ka. May law anak lang ang isawang itikasta na nang. Jakmat mababalaw ti nobyam. Tano siyak ti ada iti posisyon na. No siyak ti ululbudam, ay talaga nga i-break ka mat. Mapana kita iti ayan na. Mas ka na makasaritak ni Tessa. Wala, no kayat na ti sumangukin ka. No saan nga'y? Nasayat matay may kariko. Adda kayat ko nga ibagakan ka iti personal. Anya na ita, Tessa? Break tan. Anya? Break tan ko nak. Jakon kayat makita ti panagrupropam. Di kan umay ditoy. Nalawag ka di? Awan mo't dakas nga naramid ko Tagin di mo ka pailaan. Jak kayat ti kasta klasin ti lalaki. Kundi update ngam ulbod mat gayam. Tapno ibagakan ka. Saan ko akasapulan ti update ti maysa nga ulbod? Pangasim ka di, Tessa. Ipagarup ko aswerte akin ka. Takanayon nga ag-update ka kanyak.
Tsak pulos impagarup ama aramid mo tikas jay kanyak. Ammo kon amin akalukwam. Anya tira aramidam ni tibalay paririkaw. Ala, tak agro nga kamutan paray. Apay, may samartang kaman. Anya tinapasamak. Paray, imbrik na ko ni Tessa. Deserve mo, paray. Ay nawaw, kas nasantamat nga agayam, hindi kasta pa nagsasaong pare Anton. Agayam ta. Yung sana kaya ta sa na ita, akanunungak na iti kalukwam. Tsaka po pare, masaksak tanak launay. Ano sama, tabasol mo matlang no apay masaksaktan ka ita. Nagadun tumit akalukwam. Saan nga may napagay-ayaman na iti babae? Naita nga ron ti bindot ko pare. Kanawan serserbi na nga agap-date ka, no inuulbud mo lang. Pare, tapno ibagakan ka. Sana ka sa pulan na iti babae ti update ti may nga ulbod. Ay, nawaw! Di ka agulbod kadagiti tao ang napatagken ka. Tanumaamuanda, gumura da talaga ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.